Na wasalimu kwanza katika jina la Yesu. Naitwa Jibu Justin Salama. Naishi Pans. Pia niko muimbaji. Pia niko mtoto wa pastor. Nawaza inatosha ile. Jibu Justin Salama. Kitu kikubwa kenye tuko tunapenda tuulize ni hiki. Tunasikia unasema unafanyaka injili. Na ile injili unaifanyaka mafason gani? Unaifanyaka kwa juu ya nini? Biti yako ya kufanya ile injili ni nini? Aise, mie biti yangu ya kuimba kwa kweli, kwanza nafanyaka nyimbo za injili. Biti yangu ya kuimba ni kusaidia wenye viko Mzambi watoke Mzambi. Epi ingine yangu donke, biti yangu ya kuimba ni ono ufalme wa mbinguni. Na kwa saa hii ushafanya aliza kazi ngapi? Soko design jumla kazi ngapi? Kwa saa hii niko na nyimbo 7 na moja tunafanya featuring. Ni zile tu. Leo mimi na tutakuwa na mingi sana ya kuongelea juu ya situ muziki wako na vingine, lakini eske avant tuanze kuwa na neno fulani unaweza sema yenye mashabiki zako au watu wanakufuatilia wanapenda wafuate? Ndio, niko na neno ni kusema. Kwanza nashukuru kubote benye kunaendelea nanifuatilia. Tena nikubakumbusha juu ya kitu inakuya, projet inakuya, ni filmage ya kwetu ni mbinguni inakuya. Na basi tu bale batu yangu wananiendelea kunifuatilia, basi choki kunifuatilia. Hapa son hapa kesho ndaachia ile video yangu, basi kose kuifuatilia kabisa. Najua wanajua lia yangu Jibu Justin Salama ndio jina yangu ya YouTube, basi kose kunifuatilia kabisa. Voilà. Est-ce que tupatie kidogo matitre ya manyimbo zako fulani fulani zenye unajua zishakatoka? Tupatie titre ya kazi yako yenye unapendaka sana zaidi. Zote. Napenda sana nyimbo yangu ya matendo yako, inasema juu ya matendo yako. Nani msanii gani mwenye anafanya gospel mwenye anakuinspire sana na wewe mbasanii bote wenye wiko? Joel Lwaga. Na hapa Bukavu. Hapa Bukavu kabisa. Siyakuwa naye. Au yakuwa naye. Ndio. Donc Joel Lwaga ndio msanii mwenye anainspire sana Jibu Justin Salama. Kabisa, nampenda sana. Okay. Mimi naona ma question sisi ziko zinaongezeka tu. Bamingi wiko wanauliza Jibu Justin Salama ningiaka mkanisa gani? Eske anakuwa na groupe parce que tunazoa muone kuna watoto ba mingi sana. Eske iko kikundi fulani anakuwa ndani wala yeye ndio kuna ile kikundi wala namna gani? Unaweza explique pa? Ni kusema hivi, naingiaka mu 4e CFMC Hebron. Niko muimbaji, tena niko president wa chorale pale. Et puis niko na groupe banaita GS, groupe Evangelique Salama. Niko na axe 3 deja. Axe ya Bukavu, axe Vira, na tuliongeza ingine axe ya Kaziba. Ni ile. Manake nikisema unasaidia usiku formation ya bajene bengine bebiko na huduma na kuendelea na huduma zaidi. Ndio, tunasaidiana kufundisha, donc kuimba. Kama unataka kuimba tunasaidiana ile kazi, na pia na maneno ya Mungu, na pia moderation. Ingine kesho nakuya papa Jibu Justin Salama. Ndio. Watu wengine wanapenda kujua eske Jibu ashakaoa? Eske Jibu akwake na mtoto kule nje? No. Jibu ana mpango basi ya kuoa? Tunapenda tujue. Aisee, nikubambia tu hivi. Mimi ningali célibataire. Lakini hapa kesho Mungu akisaidia tunaweza kuwa wawili. C'est parce que kazi ya Mungu uzifanya na mko wawili. Asante sana. Na mzee, tunapenda tujue. Unaona unaweza kuwa wangapi hapa mwa hii vile ya Bukavu kubasani wanafanya gospel? Ni kusema hivi, Biblia inasema sasa ajipandisha atashushwa. Akose nyie mashabiki wangu wananifuata, mnaanza niambia niko wangapi? C'est parce que mimi naimbaga tu. Asa place yangu mimi najua Mungu ndiye anaijua. Na nyie mnanifuatilia. Okay. Na unaaspire kufanya nini nyingine kikubwa zaidi kule mbele? Nini juste unaona sasa vile sio mwenyewe unakufuata saa hii, peut-être anaweza kuwa na ile mchango kidogo kukusaidia. Nini kikubwa, changamoto yenyewe unakutana nayo yenye unawaza ukisaidiliwa wala mtu fulani akikubali kipawa yako anaweza saidia? Ni kusema hivi, hakuna mtu anajienezaka. Donc kuko upungufu yenyewe iko kwangu. Napenda sana kuimba sana, tena sana. Na nikipata mtu wataniunga mkono, naweza sogea mbele zaidi. Sana nipate manager wa kusogeza kipawa yangu
c'est parce que siyachoka, napambanaka sana nifanye vitu yangu. Nikipata sa mtu wa kunisogeza naweza ifanya zaidi tena zaidi na kusaidia wengine wako chini yangu. Asante sana Djibu Justin Salama. Sijui kama kuko neno ya mwisho ama kuna kitu kingine kenye ukiongeza mbele tumalize kipindi. Ni kusema hivi, ni kusalimia batu yangu yote benye wananifuata. Batu yangu yote wananisaidiaka. Nisalimie ndugu Daniel Eli. Nisalimie Pasteur Mambo Jerome. Ni bavi yangu wananisaidiaka sana. Reverend Pasteur Bwenge Yohana. Nisalimie ni Mama Chance. Nisalimie Mama Merance. Pia nisalimie ba mambre yangu yote ya group Evangelique Salama benye wananifuata, wananunga mkono. Niangalie president wangu wa Uvira, Moise Kanzonza. Mungu awabariki nyote. Pia ingine ningeongeza ni kusema hivi, msisahabu kitu endaachia. Batu yangu ya Goma nawaza bataona kitu yangu, nawaza hawataiona ya mpya. Batu yangu ya Uvira, batu yangu ya kose kuifuata kabisa. Najua mtabarikiwa zaidi. Okay, na tunaweza malizia na maadresi zako, makonte zako, unaweza pana maadresi zako pour que watu wakupate facilement. Ndio, wakati unatafuta Djibu Justin Salama, aniko ku Facebook, pia WhatsApp, TikTok, YouTube. Na donc ukinoma jina langu Mavizma tutanipata. Ni jina moja tu, Djibu Justin Salama. Ndio jina yangu, unaweza lomba ku